Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jangka kubor mentah ke step. Menteri rang badu kari uloong baga niti ayok kadone kebenta bakongsan ha kejingroy bat kejingya ceprang kari. Kesorkar perengkan lum ya kejingya lang bat barok kisengsan pertaya New Delhi mentah kesngi haswa ban long ki dorbar jong ka parlimen. Baru Chief Marshal ke Air Force uloong baga tenat sipai sun kadang tokit ikidaw balam sya kejinghap no kelingsun AN-32 ha Arunachal Pradesh. Kakubor ke babanya. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaban baka niti ayok kadanya kebenta bakongsan. Menteri rang badu ulakran ha kejingalang basan jang ke Governing Council ka niti ayok ha New Delhi ke belalong henen kesngi. Narendra Modi ulaong bamenta keladi kepor ya barok bentrai na kebenta kejingroy bat kejingya ceprang kari. Bat ulaong badai bane trailang bane lek persya kejing dok kejing bamyo okam kejing rang rengkyang kejing slay kejing jakhlia kamar yang saudong saukun kejing bamsap bat ki kami snam. Uloong babaro ki badan ha niti ayok ki dan kathong ban penio ke India batamai kada kesnam arhajar arpuar. Uloong chosho baya ki thong balabo na kebenta kejing rakhe lengko sngikha basis pasan phau jo Mahatma Gandhi dai ban pendap kada ha arterik ubnai risau. Bat kakam kariban sedang no na kebenta kathong ha kesnam arhajar arpuar. Haga bakari kan rakhe kejing dap nyuf san snem kejing yo lat luit. Ka sarkar pedeng kan lum ya kejing lang jong borok kiseng san perteh New Delhi menta kesngi haswa ke dorbar parlimen. La ban pekan mau hang ne ba ke dorbar parlimen kan sedang naduk lasai kesngi bat kan kot ha ka ar pun reuterek unai tung. Hagani keje kenduk kiseng san perteh menta kesngi ka sarkar kan wat ya kejing kersan jongki ban penio ya kejing yat bet ki dorbar jong ka Lok Sabha bat Raja Sabha. Nalor ka Triple Talak Bill, ki bill ki balak banwanra haking dorbar parlimen, kilong ka The Central Educational Institutions Reservation in Teachers Cadre Bill, bat ka Aadhaar and Other Laws Amendment Bill arhajar kat kendai. Presiden kari Ramnath Kovind ajing keren ha kejingya syong dorbar lang ka Lok Sabha bat Raja Sabha ha ka arputerik menta ubnai. Ya ke economic survey anwanra ha ka sauterik unai tung bat eka mang tengka anwanra ha ka santerik unai tung. Ki menteri rangba jong kejela Chhattisgarh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Meghalaya bat Nagaland. Kile kendo yau menteri rangba ado kari Narendra Modi ha ka jaka sa ajung ha New Delhi henen kesngi. Laong bagani keje kendo ka deban penpau ya ka jings ngoburam ya menteri rangba ado kari. Ya ka jingelang play ya ka jingrakhe dapsan posnem ka HK Singh Memorial Lower Primary School lapan long henen kesngi bat la play do menteri ka tenat pule puthi ka jela Meghalaya uba Lakmen Rumboi ha ka madan tempang club ha Jowai. Ha bakran kene ka jingelang uba Lakmen Rumboi ula kentu ba kibadon ha kene ka school bakin board igi denjat jong babu Hajam Kisor Singh lingdo nong bri bam kwai hadwa rublei ubalale shisha ya ke ka ba uhikai ya ki weipat. Uba di pariat ak jengkren jong le tho baka khatsan trik ujelleu kata hnen kesngi. Baka deiru kesngi kha jong babu Hajam Kisor Singh lingdo nong bri ubalalong uwe ni ginong seng ya kabalang Unitarian ha kathan bat ubreu bala pau bha ha kaliang kathok katar. Mentah kini ke school kalakiau syakakerdan secondary. Kini ke kubor kawan capi nak All India Radio Shillong. Chief Marshal ke Air Force Birender Singh Dhanoa nen kesngi uloong bakatnat sipai sun kedang tokit gidaw baro ki balam syakajing bthai bakajing hapno kaling sun AN-32 ha Arunachal Pradesh dangshen. Uniu kle katnat sipai sun uloong yakani ha Hyderabad. Uli to ru bayaki voice recorder jong ni keling sun la ngap bha bat pensyong dor kenang banla ban kiar na kum kini kijingja ke besngosi hadien habut. Ka sarkar pedeng kala betha ya ki sarkar jela ban perkhat no ban pentreka mekaan menadai ki doktor bat ki breu ki batrei ha kalan kokot kakya. Menteri ketenat kakot kakya ke sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan ulatho ashabaro ki menteri rangba jong ki jela hadien ka jingja shothambor ki doktor ha ka jela West Bengal. Uloong ru badai ban penchitom ki breu ki bathambor ki doktor. Haba penpau ya kejeng sokya Dr. Harsh Vardhan uloong ba kejeng thambor ki doktor kalam sya kejeng sengek trekam jongki bat kanie ka ketapat ya kejeng ajing sumar.
Unong ai kubor jengi ulia tu ba kinong yalam na ke Indian Medical Association bat ke Delhi Medical Association kile kendo ya menteri ketenat ka kot ke khia hanin kesngi bane keren halor kene ke jing e. Ka menteri rangba jong ke jela West Bengal ka Mamta Banerjee kalau ong ba ke sarkar jela ka IT Lod banwan ra biang ya ke jing syakri ke Dr. Chloe Katbala. Ka Mamta Banerjee kalau ong ya kene ha ka jing kendo bagi nong pathai kubor ha sekretariat ha ka jela West Bengal hanin kesngi. Hadin ke jing kendo bagi doktor ki bala kamrang ba hadin ba ka jing keren bagi ni doktor ru ke bam shimlala banwan ra ke jubab ya ke jing e ka badan mentah ha ka jela. Kalau kerpat biang yang ki doktor ki bayaki bagian beteng biang yang kejing terekam na kebentak kinong pang ki baduk. Kalau ong bakalong ke bakloi banyak keren bat kini ki doktor. Menteri rang badu keriu Narendra Modi unya sam ya ki sembok perkat jong bat ki breu ha India bat syabari rukum jo ha ke program Man Ki Baat leng bak All India Radio ha ka live hau tarik menta ubenai ha ke por katway bejimen step. Kani kandai kesian ke beningkong ba menteri rang badu keri un ajeng keren ha ke program Man Ki Baat hadin belatau sarkar ha ka kenti ke baar da ke NDA. Menteri ketenat kekot kekia ke sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan unit jengok ya ka Muzaffarpur ha ke jela Bihar menta kesngi ha ke ba un sekmi ek jinglong jingman na kedau ka jingpang encephalitis. Menteri unit jengok ya ke Sri Krishna Medical College and Hospital bat ka Kejriwal Hospital ha ke balabu bat ajing sumar ki kena ba syakta ha ke jingpang encephalitis. On senran lang ya do menteri kena ketenat ka koi kekia ke sarkar pedeng Ashwini Kumar Chobe. Kada do mentah keladan nyup sangut ki bala kelak no na kadau ka jingpang encephalitis ha Muzaffarpur bat kithan ki bamarjan. Ya ke World Elder Abuse Awareness Day la rakhe hinin kesngi. Ya gini kesngi la rakhe ka khat santrik ujeliu man la kesnem ban penpau ka jing so persya e ke jing leben ye ki breu balarang ba bat temen kerta. Ya gini ke jing rakhe le itu de United Nations General Assembly ha kesnem arhajar khatway. Ka United Nations kalau ong ba kumba iwei hadu ndrungut ki rangba kimat ya ka jing sya leben. Kani kalau aban lam sya kejing mensau bat kejing kta ya kebor perkat jongki. Ka India kala penpau ya kejing persya ke bejor ya ke Pakistan halor kejing bam ai visa jongka ya prapu nyongut kinong lit pilgrim ni India ki bakwa ban let cha Pakistan ban rakhe ya ka lengkhu sngiyap jong Guru Arjan Dev na kanyam Sikh ha kejing le anyam Shahidi Jor Mela. Ki telong kubor ki thu bak India kala sngokhya ba halor kene kejing bamburam ka High Commission of Pakistan ya ki jingit niam jong kini pilgrim na India. Ki kubor ki thu ru ba ketenat kambari ki India klei keren bat ke Pakistan ban ai kini ki visa klem kino ki jing perking. Ya ke sarkar Tripura la betha banbo ahkamat ek jing pentre kam ki skim ki bakong san bakentop ek Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana ka Pradhan Mantri Kisan Pension Scheme na gebenta kinong rep ki baduk bat ban penyo ya ki Kisan Credit Card ya baro kinong rep. Ya kene letho do menteri ketenat karep karyang kejela Tripura Pranajit Singha Roy hinin kesngi. Ulong ba kani ka degesian ka beningkong ba menteri ketenat karep karyang ke sarkar pedeng Narendra Singh Tomar ba ulokular ya ki sarkar jela dangshen leng ba ka video conference ba ka sarkar pedeng kani kendo iki bang ban kerpat iki ban penpoi kam kloi ka jingerap chikinong rep. Bat kato ko kubor kalakot akan ni step ka balawan shapi nak All India Radio Shillong. Ha kapor pravajing ini so baga Delhi station na kabenta ka kubor ha ka ketien Hindi ka banbot da ka kubor ha ka ketien Pareng ha kapor prakat san minute. Ngipin kan mau ya piki nong sngap ba ha kapor prashteng na ka station pinyo ko kubor na ka tan shtelam mingi ha ka ketien Pareng. Sngob ha benta ban up yaki kubor ke banwan na Delhi. Kapor menta kal ajanda partat praduna san minute.